Reka ngusuhuze wowe tukiri kumwe kuri uyu murongo wa News Lab TV. Reka mbagezeho aya makuru agezweho. Nyuma y'igihe kitari gitoya, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi atangaje yuko yiteguye gutera u Rwanda. Ubu ngubu hari andi makuru mashya agezweho ku bijyanye n'uyu mugambi w'uyu mugabo, aribyo tugiye kugarukaho mu kanya gatoya, tukareba n'ikindi gitumye abasirikare ba FRDC na Wazalendo barasana ku kintu giteye isoni, giteye ikimwaro kidakwiye ku basirikare b'igihugu. Reka rero ngusabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana, kandi ujye no kuri cyangwa se s'abonner ku bantu bumva ururimi rw'igifaransa, ukane na notification kugira ngo tuzadushyiraho amakuru ujye uhita uyabona. Reka rero dutangire. Urabizi ko Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yakunze kugaragaza ko yiteguye kugira gutya agatera u Rwanda, agakuraho ubutegetsi buriho, ndetse azabikora. Yavuze ko ashobora guhagarara Goma, akarasa Kigali, n'amagambo yagiye atangaza mu bihe bigiye bitandukanye. Ariko noneho ubu ngubu ikintu akoze gitumye abantu bibaza batese koko iyo si wa mugambi wa Tshisekedi wo gushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se gutera u Rwanda. Perezida Tshisekedi yagize gutya binyuze mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cye. Iyi nteko ishinga amategeko igira gutya yemera ishingiro ry'umushinga wo kugira itegeko ko buri wese w'urubyiruko agomba gukora igisirikare yanze akunze. Ndetse iyi nteko ishinga amategeko igiye gutangira kwiga kuri uyu mushinga nk'uko byatangajwe na televiziyo y'igihugu cya Kongo. Mwumve yuko ari ibintu bikomeye, ni ibintu mu by'ukuri bifite agaciro. Uyu mushinga rero w'itegeko w'uko umuntu wese w'urubyiruko hariya muri Kongo agomba kunyura mu gisirikare cyangwa agomba kujya gukora igisirikare, watanzwe na depite bita Misale Claude. Uyu nguyu ahagarariye akarere ka Uvira. Uvira hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Nta gace ubu ngubu kiganjemo ingabo z'ubwoko butandukanye, baba Barundi, baba n'abandi bo mu bindi bihugu by'abacancuro, ndetse na Wazalendo na FRDC, bose bari hariya Uvira barayirinze kugira ngo itazafatwa na M23. Uyu mushinga rero wagejejwe mu nteko ishinga amategeko y'igihugu usaba ko buri wese uri hagati y'imyaka 18 na 30 mu gihugu cya Kongo agomba gukora igisirikare. Uyu minisitiri cyangwa nako uyu mudepite Murambabarira Misale avuga ko RDC itagishoboye kwiringira ingabo z'amahanga mu kwizera umutekano wayo. Anga yasubizaga cya kibazo twakunze kugenda twibaza duti ni gute Kongo yisanga aho ikenera abacancuro kugira ngo bayirindire umutekano wayo, kandi nyamara ari igihugu gituwe na miliyoni zigera ku 110, ariko ugasanga igisirikare cyayo ni igisirikare kidafite imbaraga ku buryo biringira abacancuro cyangwa n'izindi mbaraga ziturutse ahandi muri SADC, mu Burundi ndetse n'ahandi. Ni ibintu byagiye bigarukwaho cyane. Uyu mudepite rero avuga ko bigendanye n'ibibazo by'umutekano n'imitwe y'inyeshyamba iki gihugu gihanganye nabyo, urubyiruko rw'abanyekongo ubwarwo rwihagije mu mubare ngo rukemure ibibazo by'ubuke bw'abasirikare iki gihugu gifite. Urabizi ko mu burasirazuba bw'iki gihugu leta ya Kongo iri mu ntambara n'umutwe nyeshyamba za FCM23, kandi inahanganye n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'indi mitwe nka ADF NALU ndetse n'iyindi yose yibasiye kiriya gihugu. Kinshasa rero yagiye igerageza inzira nyinshi mu guhangana n'ibyo bibazo. Wavuga nko kongerera ingabo ubushobozi no kongera umubare wazo, aho nko muri 2022 igisirikare cyinjije abasirikare bashya barenga 10,000. 2023 Perezida Tshisekedi yinjije mu gisirikare urubyiruko rushya rugera ku 31,000 nk'uko nyine byagiye bigaragazwa n'igisirikare. Ariko ngo ibi ngibi byabaye iyanga, byabaye igitonyanga mu nyanja. Ingengo y'imari y'igisirikare kandi nayo yagiye yongerwa buri mwaka kuvaho intambara ya M23 yatangiraga, ndetse n'ubu ngubu ikaba yarongerewe ejo bundi. Abadepite rero ubwo bari mu nteko ku wa gatanu bagiye impaka kuri uyu mushinga w'itegeko wa mugenzi wabo Claude Misale Mugomberwa, uvuga yuko buri rubyiruko rwose muri Kongo rugomba kujya mu gisirikare. Bamwe barawushyigikira, abandi barawukemanga. Misale rero n'abamushyigikiye bavuze ko buri rubyiruko nirujya mu gisirikare ngo bizongerera ingufu igisirikare, kandi bizafasha igihugu kunga ubumwe, aho amoko yose n'abatuye Kongo azagira abantu mu gisirikare, bikagabanya irondamoko, irondakarere n'imvugo z'urwango
zakunze kugenda zigaragara hariya mu gisirikare, bamwe bavuga bashyirwa ku ibere n'aba ngaba, bazamurwa mu mapeti n'aba ngaba, byose ngo bikazagabanuka kubera ko buri bwoko cyangwa buri hantu hose bizaba biboneka ko bahagarariwe. Gusa abandi badepite bakemanze ko iryo tegeko ryaba ridashyize mu gaciro kuko ryategeka urubyiruko rubarirwa muri za miliyoni kwinjira mu gisirikare kidafite ibikoresho bihagije, kidafite n'ubushobozi bwo kubakira. Uru ruhande rukavuga ko gushyira mu ngiro iryo tegeko bisa n'ibidashoboka, bakaburira inteko ishinga amategeko kwirinda kwemeza amategeko nk'ayo ngayo bigaragara yuko atazabasha gushyirwa mu bikorwa. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo Depite Claude Misare yashyikirije inteko ya Kongo uwo mushinga we, ariko kuwa gatanu nibwo wizweho n'inteko ndetse uranakirwa. Mu mpera z'umwaka wa 2022 wari Minisitiri w'Ingabo Gilbert Kabanda yatangaje ko bashaka gushyiraho itegeko ryo gukora igisirikare kuri buri rubyiruko rikaba ku masezerano y'imyaka 5 cyangwa imyaka 10. Kaza ujya mu gisirikare ukiyemeza kuba wagikora imyaka 5 cyangwa ukaba wagikora imyaka 10, ariko ibyo ngibyo byose byari icyifuzo. Icyo gihe ingabo za Kongo zabarirwaga ku 150,000. Umubare abategetsi bavugaga ko udahagije ku baturage barenga miliyoni 110 iki gihugu gifite. Intego ikaba ari uko nibura Kongo yagira abasirikare 500,000. Mu nyandiko rero y'uyu mudepite Claude Misare avuga ko yamagana kuba iki gihugu cyitabaza ingabo z'amahanga mu guhangana n'ubushotoranye bw'ibihugu bituranye nk'u Rwanda cyangwa na Uganda ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yo mu mahanga niyo mu gihugu imbere. Ati ibi bintu rwose tugomba kubyamagana. Akongera ko ngo ibyo ngibyo biba mu gihugu gifite abaturage bafite imbaraga zo gukora, bashobora kwinjizwa ku itegeko bagatozwa kurinda ubusugire bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo bizakorwa n'itegeko, bizakorwa ku itegeko kugira ngo abanyekongo bashije kwicungira umutekano wabo. Ibyo ngibyo urumva bije nyuma y'uko urabizi ko bashinja u Rwanda kuba inyuma ya 23, ariko noneho Perezida Tshisekedi we yanakunze kugenda avuga ko byanze bikunze azagaba ibitero ku Rwanda. Kikaba ari ikintu nanone abasesenguzi bagaragaje batese koko Kongo yaba ikomeje wa mugambi wayo wo gushaka intambara n'u Rwanda, gushaka kwinjiza abasirikare bangana gutya, kuvuga ngo buri mu rubyiruko wese akore igisirikare. Abandi bakabihuza no kuba Kongo yaratakaje abasirikare benshi muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bikaba bigeze naho hari abo babwira ngo kujya ku rugamba bakabyanga. Bikaba rero ari ibintu nanone watekerezaho kabiri uvuga uti iki ngiki gishobora kuba ari imwe mu mpamvu yo kugira ngo urumva bo bagize umushinya yuko ngo hari ubushotoranye ngo bw'ibihugu nk'u Rwanda, Uganda ndetse ngo n'indi mitwe yitwaje intwaro biza ngo ugasanga bibaye ngombwa ko Kongo itabaza ngo abanyamahanga kugira ngo bahangane n'izo ntambara, ariko ngo bikarangira nabyo nta kintu bitwaye, nta kintu bitanze, ahubwo bibatwaye umutungo munini w'igihugu. Reka turebe yuko iri tegeko rizatorwa kandi abanyekongo bose bakazajya bakora igisirikare. Urebye rero ikindi kiri kuvugwa muri ya nkuru twabwiraga yabaye hariya muri Uvira, nuko abantu bagera kuri 4 baguye mu mirwano yahuje abasirikare ba leta FARDC n'urubyiruko rwa Wazalendo rwahawe intwaro na Perezida Tshisekedi. Abangaba ikintu bapfuye kiratangaje, kumva yuko abasirikare bari ku rugamba bapfuye ibiryo byatangwaga n'umuryango mpuzamahanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ahagana saa 11:15 zo ku munsi w'ejo nibwo muri Uvira hageze gutyo umvikana urusaku rw'amasasu rwinshi cyane rw'imbunda nto n'imbunda nini. Bamwe batangira gutekereza batesema 23 yabaye igeze muri uyu mujyi, ariko siko byari bimeze, ahubwo yari intambara y'ibiryo. Amakuru akavuga ko habayeho ubwumvikane buke hagati ya Wazalendo n'ingabo za leta ubusanzwe bafatanya mu bikorwa byo kurwanya 23. Kavuga rero ko muri mirwano hapfiremo abantu 4, abandi 17 barakomereka. Iyo mirwano ikaba yavuye ku kuba ngo Wazalendo barashatse kwivanga mu bikorwa byo gutanga imfashanyo y'ibiribwa, ibikorwa byakorwaga n'umwe mu miryango nterankunga. Byaje rero ngo guhindukamo imirwano ikaze nyuma y'ubwumvikane buke hagati y'abo Wazalendo ndetse na FARDC, bikaba byatumye abantu 4 bagwa muri iyo mirwano, abandi 17 bose barakomereka. Tekereza gupfa ibiryo ni ikintu mu by'ukuri giteye isoni kidasanzwe, ariko cyabayo hariya mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'igihugu ndetse na Wazalendo bapfa ibiryo.
ni ikibazo gikomeye. Ariko hagati aho ngaho ubwumvikane bwa Wazalendo na FARDC bukomeje kugenda nabwo butavugwaho rumwe cyangwa bujya habi, bikaba ari ibintu bikomeje gutera impungenge ku rugamba abo basirikare bariho ndetse n'umutwe wa M23. Ese bazawutsimbura bitwara gutya barwanira ibiryo? Reka tubihange amaso. Nibagirwa gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri aya makuru.